Dobrodošli, dragi moji. Moj ovogodišnji zimski specijal počinjem sa jednim vrlo jednostavnim receptom iz turske kuhinje, a to su keksi u obliku kafe. Uvjerena sam da će vam se dopasti jer su jako lijepog ukusa i mirisa, a tako jednostavni i brzi u pripremi. Potrebni su vam sljedeći sastojci: šećer u prahu, prašak za pecivo, instant kafa i kakao, gustin i brašno i još jedno jaje i maslac na sobnoj temperaturi. U prvom koraku pomiješajte instant kafu sa jednom kašikom vrele vode. Pomiješajte otprilike 2/3 brašna sa praškom za pecivo, preostalo brašno stavite na stranu. U jednu posudu stavite maslac i jaje i kratko ih viljuškom umutite. U sljedećem koraku dodajte šećer u prahu, kakao i instant kafu. Dodajte i gustin i počnite da mijesite. Sad prvo dodajte onaj dio brašna koji ste pomiješali sa praškom za pecivo. Preostali dio brašna dodajte po potrebi, jer zavisno od vrste i mekoće maslaca može vam zatrebati koji gram manje ili više nego meni. Ovako bi tijesto trebalo da izgleda kad je spremno. Ovdje imamo tijesto, a za porcioniranje najradije koristim moju spravicu za vađenje kuglica. Ona je jako praktična jer će vam pomoći da uvijek vadite istu količinu tijesta. Osim toga vam je potrebna čačkalica i jedan pleh od redne obložen pek papirom. Ako biste rado pripremili malo veće kekse kao one koje biste na primjer jeli za doručak, potrebne su vam 2 pune spravice tijesta. Od tijesta formirajte prvo kuglice, a zatim rolne i redajte ih u pleh sa dovoljno razmaka. Ako ih pravite za tanjir pun različitih kolačića, ipak bih vam preporučila da pripremate male kekse. Za njih vam je potrebna samo 1 puna spravica. Sad uzmite čačkalicu i po dužini je pritisnite u sred kolačića. Keksi se peku u zagrijanoj rerni na 180 stepeni gornji donji grijač otprilike 10 do 15 minuta, zavisno od veličine. Vidjeli ste da su jako jednostavni i brzi u pripremi i nisu vam potrebni nikakvi egzotični sastojci. Ja vam želim puno uspjeha u pripremi i nadam se da će se i vama isto tako dopasti.